PGR Vizar along Aron Ripen Kido to Mapan Tarli Sirakang Chipura Dokmoka long Kachisong Saikideng. BJP Sorkar atum Soar Luapan Tang Nat Kiraikom Tekavipura APHLC Pen Kachisong Saikideng. Kardom Adaba Birtalong Pen Niliklar EDBP non Arjuik Tha Birtang Ton Pen. Kedam tang chiti ni phai koira phorni case epen ke patir pi ponalong keong dung ham phang song atum chilang dun si dokmuka rong sopia long PGR Vizar long lelong Aron Ripen ki do atuma phan Tarli Sirak nang jipura kache song asai deng pon हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे bang so kache song hut rot cycle bang phun lead song rong phar JACAS chairman Khorsing Teron KSA BD Sir Rabindra rong pi pendang lok KSA KS Vice tumta bang so kache song hut chetodun KACC Tuliram Ronghang Nangli Probjin Pen PGR Vizar along Aron Ripen ki do tuma phan Tarli Sirak nampo Kali Pulote Dokmuka Pen ki thura media banki Nangli Pame Puni Deji Khironia long banki High Court along Lam Hoi Pidet Pupathe logamat Tarlia hidetlo Sitaladak Uttar Borbila long banki non puanta eviction notice anta pihai hipusi kachesong along Pen ningjipon Oh, nitum pini dak make dok moka long make. Ini farman sitong po pini bengeceng lo, la pina bani ngesam bani dia. Dan si tum la dok moka long make, kacitong ya ni bang nitum pini. Tapi nitum pini dak kacitong dok moka ke hiti long pen. Tim gar biang long la pen jasime tak hai. CM Dr. Tuliram hani kuki puang tu mangala pen lo. Yang immediately be. Harle sirak nang bola, PGR long kido tum ha. Kali pulote pini dok muka ben kitura me nang pame puli dei. La pen tu tulang. Hironia hilang dia lo mage. Tahu dak ki do tum, dak kiche ki biar tum kes pidat puro. Ko vitamin non tame. Utor borbina long tuliram long hang la pen tim kar biang long tum election notice la pia he. Apo sini tum la pen chini dak lo. Tim kar biang long la pen jasmet pek tulis CM make hai tuliram long hang. PGR long pen itu kice ki betu majir puas si cimandro nangli PGR long Aron Ripen kido kice akibi atum ajir pu to ciman jima nang mina avi gar bitu majir pu ke ciman jima nang licong nang la pen itu me cisik ding lo la dharna ke chokalo jong kilang jilangar ni yong si itung demokrati aron pen kace song tim gar biang long la pen tuliram long hayong saman pingtung depute Garbiang long alo suluk sodo atamon javegi pula so dai bang tuliram long hang chenu ni det nak nasi ni tungge dak ben pudak lo nang li election sirara go ladak kiche gi bethan plung sirara nang pu kali puti nang li la so ame nang li pame puni dei News Report KATV News Soar lo atum jok wanang ji la pen ring dok ring ni kai kita dolong ver nang ji pu matha ponsi BJP Sorkar pen beti bachao beti parhao palam athe PN ponsi amai tina long sitami slogans hang pon lo bonta pinyar ni konat siga chipatu joilo BJP atuma slogan ki arni wang la puson soar lo atum la puson ki sung ga chak nang ki kumat lo adai ki doke la son si soar lo atum ki sung ki potang atuma phan a hoga kang sai long nang ji la pen ki wang ja por ke jok wan long nang ji pura ke ram tang chiti ni phain koira phorni di fuwa hi chelong APHL Siratoria song atum kache song padopon Ako sa ilong niti. Rat kache song pahay na mo. Rat kache song pahay na mo. Ako sa ilong niti. Tribal unity law. Tribal unity law.
kachisong porahut kaning je pon atengke soar lo atum puchot kalisi sopin so atuma phansta mi odlang no pang thek thek thi atum penang atuma pan apran karmut lapuson sita medolo bonta arni arui lapusona kisung inglo asotum kachichak nang deda phit sitami dc sp lapen KAC ke chariatum dodon clip pusi ning je pon lapena dun tukaning je pon atengke non head jong karlitang rina rong pipia phan apran ke ena tuma phan sitami prabjin pen nep ingnang pon wek nangji pusi choning ripado pon women safety aphansi lapen secret killings lapen murder lahaya put hak ladakar bianglong lo itum lo jum luk khangjang lo arni wang hak arui wang dak ilitum atok anukar bianglong pen secret killings murder lapen difu at town ang kangar lo matame ekdom kapatsi lai hui tum teklong pit sila so ka condemn ya phansi binil tum kong sekot pen la so demonstration bang ekang nipon non het jong litum teklong lo KIP rina rong pipi di alang li phan dame dak difu het jong ang kangar lo matame apranar mud det lo chulang rem det lo sitame pinia niata administration atum lapen council atum pen lang thei sida paklang klelang lapen rada phan lahen lo ke claim ke chok chelang pu ke arrest bang ilum thekpon long lelang lasi pinia nil tum puangtung ladak itum iskar bianglong difu sb Sanjeev Kumar Saikia APS alang li phan dame lahai hui alang li dak ke dopen crime nang ke bat theklong tang lo alang li crime ke pakom ni phansi alang li tum police atum ke claim nangi sita crime bang ke arni wang nang ke bat si li tum theklong minor molestation child tum han ke abuse usumar phan areng ke passo lai huin tame ke bat lok si li tum thekpon long lasi Sanjeev Kumar Saikia alang li phan tame dak iskar bianglong di fupen transfer nahi non mat alang li yo action and dekhe arrest and dekhe de rapo BJP slogan Beti Bachao Beti Padhao pa bangke slogan jong chok lapen BJP det pia dangalong nangchari det pen apia bangke det pia dangalong pendang lok kar bianglong ardu amata kacholang rema phaya bangke bara retlo lasinon ki do bom kar bianglong SP Sanjeev Kumar Saikia phan kar bianglong pen terek nangji jong si terek hai hidet pulote KAC CM Tuliram rong hangsi lahaya sayamo ka claim je phan kachotoy lu pusi akoi pipon alang litu mas slogan beti bachao beti lake alang litu mas slogan ke slogan jong se plan der lo slogan jong se plan der lo thema minor child abuse minor child molestation halahai huinte litum ke arui wang dakar bianglong atok anu achin thongalong ha tarapung ha borpung kadu ko belong ta litum lai hui teklong piklo lasi lage crime ke comically la bangso BJP government kachari pen crime bangke nang batong ong si litum thekpon long lo lasi lasona crime nang ke badaret ke litum APSLC pen bangke kroidun thekhe lapen dodun joy thekhe litum ke chesong wekji lapen akal pritum han kachuklem vek atum han arrest vek nangji highest form of punishment alang litum man pinangi la tikike la crime ke kom kilo alang li fan transfer de nahi alang li dak SP ke dopen crime nang ke bad ilum theklong lo la alang li fan transfer de pensi ilum kaprek desen SP hills area yo kachari thek SP kelang pon thek SP halason SP sidang nang toy nahi jong se alang li fan transfer ai he pulotang te tuliram rong hang ke ai se alang li crime manat pen alang pan kachotoy pudai tumang memil athema alang li ilsi panel discussion long kami alang ninje pon je karbiang long ke ni CM lo kan ni ningkan kep lo lapen IAS APS kaduk ve ACS anta neli sijar kam daga chotoy besalang li ninje lo kan lasi Sanjeev Kumar Saikia phan ke alang li transfer hai he lo tangte tuliram rong hang se alang li sikap bebohar Har Singh Rohang report KATV News Karbiang long arlo kilang dam lo pulute kilong le sona matsavi sangti arlong pen chenglok koila jang thu thengpi theng prang la pen kapre ke ong dung ason kilong pon avar saido
bonta ningdung mimi mati mathada mimi alam abangki karbiang long abi rilan ingchok long aphit sitami kang thai dang jason si angring nang du bom do pipon mapuloti karbiang long arlo anam ki do hormu kang huatum ki ong par pigajok a hormu nang vir bom do lason si koila arlong kang hu pen chenglok theng pi theng prang anta kivir et jangring thetan si dotang do bonta isi anam ki do hormu sitami nona bangki kang huatum kilit par pigajok karbiang long asang ki anam ki jumpen ang tanjor dangware si karbiang long asang ki awi bom asong si nang man bom do bonta jo pupe aneru pupe sangti kang huatum hangjo hang haya phit anta forest department atum ke thekdun long le chikrong det si amek jang dun clip asong si nang man det lo lasila puson mithang karbiang long asang ti ang tan anjor jong hu damwaret pulote mithang hem hormu mithang amat chichong hu si anut kapreng aphan anam ki jumpen kachojor damwaret asong si cheman det lo ahok ihin pen lilang dam puluti forest department atum pen form pen chenglok ki choklim aron aluta pathik pondo lasila bang solong pinang an ke matha ki do atum ki aron alu ing than de da phitsi sangtia bang chiponlo bonta ki ong dung ki ani ga che pathian parta laso sangti pu amen ki en pen jok thang nat aron alu kawe pen sitami ki pon atum dulo bonda forest sai kya to mabangke langdun dingsi ame ke jang penan park ke thang nat ke lang chari duna sai matsi ke dengawi lasila puson ajo pupe anerlu pupe arniwang hum pharu hum suri so se truck ke choklim aron alu awi pin pen karbiang long asang tikipon kang hu long waret ke kumat lo ke chokchi forest department atum kelang chari dun kawya pot putong akoi bipon poma mati sangti kang hu sar potum ka che plang along archa kipi dun atum ke do ko ga joklo putong pupon pom ajali pudam pusitami karbiang long kido natural resources abangki prabjin pen kivir det janatsi dambom do news report Harsing Ronghang KATV news Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom